rješavanje problema otpada u gradu Zagrebu. Republika Hrvatska i grad Zagreb, odnosno Republika Hrvatska je potpisnica različitih europskih direktiva, a mi kao grad Zagreb smo od države dobili određene zadatke. Ti su zadaci da moramo odvojeno prikupljati 60% našeg otpada. Znate li na kojem smo postotku danas? Na 44%. Sa izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom grada Zagreba ne samo da ćemo dostići tih 60%, nego ćemo omogućiti da i ostatak Hrvatske malo lakše diše, jer znamo da se i najveća količina otpada zapravo proizvodi u gradu Zagrebu. I voljela bi s tog mjesta uputiti ipak par poruka. Jakuševac zatvaramo 2025. i bit će to istinska zelena oaza. Ja sam na jednakom takvom odlagalištu otpada potpuno saniranom bila u Rigi. Tamo su pasle ovce, mi smo poslije, nakon tog obilaska, jeli sir sa tog pašnjaka. I naše Jakuševac biti takva zelena oaza. Dopustite mi reći da se danas tamo proizvodi struje za 10.000 kućanstva godišnje. Da na našem Jakuševcu žive robe. To je jedino u potpunosti sanirano odlagalište na području Republike Hrvatske. Kao što i jedini sa pročistačem otpadnih voda na ovaj način zbrinjavamo otpadne vode i štitimo naš okoliš. I za nas, ali i za našu djecu. Jako je važno to reći. Kada govorimo o Centru za gospodarenje otpadom, više tu komponenti. Kompostana u Novskoj, neću vam tu trošiti riječi, to je projekt koji ide. Izgradnja sortirnice u Resniku također ide. 2023. tamo ćemo sav ovaj odvojeno prikupljeni otpad sortirati i koristiti ga kao sirovinu, nemojmo bježati od toga. To je sve novac. I zašto ga ne upotrijebiti? Jednako tako valja reći da smo u proteklih par godina sa značajnom investicijom od čak 300 milijuna kuna pomogli našoj čistoći za mehanizaciju i za kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada i mi doista na licu mjesta prikupljamo otpad i to nam je samo u prošloj godini nas je to dovelo do toga da čak smo na Jakuševcu smo odložili 14% manje miješanog komunalnog otpada i zato smo danas na ovih 44% odvojeno prikupljenog otpada i nastavljamo prema našem cilju prema 60%. Od toga ne odustajemo, to je jednostavno potreba, moramo to osvijestiti da je to naše smeće.